Mama wakwaba midin ede adwoa search name mesrel na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news. Journalist Omanhene yaw edubuache a o host program awatu ne din ade ache bia e wo Sompa FM ede ensem bia todwa afa eye galamse hu nsema ekoso e wo Ghana hanom na adofo menka senche no yentie ensem a Omanhene yaw edubuache ede etudwa. Unu bebre wo mem ha no. Don't need, they don't have say GDA power penifo e dia so. Enu ti na obo o sha na obusa say ye nam ne ebubo obodin. And we na be the best to lead Ghana. We na be best to lead Ghana. Ye the post to ma we are the same kojo. The same kojo. Ade ba kwa ya na ya ba na se for se wa na ye hoahoa se wono mefa galamse ne nkona wo tena ho on se wo ye baburu na wote ho sa no se bi wo ye nipa wo bofu Kwabra wo bofu be say me call China gold e wo China omuntu 1%. China ho so utu amna ne tenten se mensai besi ba ha so utu amna e wo China ne tenten nya mensai nyina o e free men na mensa no abepem me ha police for ba be chew die ntina watu sa amna no tie mi o e free won sa no abepem wo ha o se wakotu amna yebe kum sa amna no because I agree with you ye jiri ayi nyina tu ayi mi awurade nyame Ghana penifo ho sometimes ya na enkwala ni bia maburu ni bia omotete amano ne ade omudi omatemo a ya mfantete ya na ye ya no ho edu me bi na omo ensem omo ka kire penifo no se wuti hodi na wuti ya na edu me bi a yiwani no omo nya wo omo kwabra ya o se wo penifo na ni bra omo de fom yansasin essay ye mine one. No, you know, Nicholas would not they don't know. A lot of people within MPP and NDC, young men and over more concessions, I almost say. And so they will come and sit on radio and behave as if say. Now, when young Crawford, almost to 2 years, or would defend the homo. We defend it. Because I am MPPT, I was a BPA back say, defend it. Because the NDCT or no opposition or kagum me wa na election time I could baby catch on say mama mane ha mo ye buy a member too I said you get yet to be gina or say mo ayaje mo excavator say the mamu so mo ti say NDC awenia to me kakoye adwuma look at this o galam say site o mo committee bebre na wo ho NDC ni wom MPP ni wom assembly member wom say o mo no mo yi load no wi a breaking day no o mo che the MPP ni wom NDC ni wom no wa hene nso age ne say ami we mobo Abu Dhabi Champions League Barcelona na nya bi ni o May 3.1 na na me udi nkoma na ugina bonten toto ayampia oyiwa adofo yate ensem a Omanhene yaw edubuache ede atudwa ne nsem oka nyina ne se Ghana fo emranti a omo etukwan akọ amanone a omo twe camera esi omo so di Ghana fo ateme no sometimes Ghana fo pelefo omo deserve it. Omanhene kire se boys no omo di Ghana fo pelefo ateme no omo deserve it atem didi no na Omanhene eyo journalist bia metai ehwani programs pa abra na work husband na oba sompa nyina me follow no oya journalist bia onye bias NPP for assemba oka as it is NDC for assemba oka as it is enti me penasem yi papa enti ansa na Omanhene ebetimi akase atemdidi a Ghana form rante edi Ghana form penifo no deserve no na ni asem ni emu ya din pa na sometimes o twe camera esi wo so na wo kasa na when take care one hwa na wa no akwakofom anase wa kodi openimu bi atem wotete wa asade no ya na empo se wantete na uyo obi a emotions uyo obi a
chese wo ka asem a enche now chese wo kike bia wo batete amempenifo no because they ekoso wo man mu no eye time and na was Aisha one waba also wa fi nuku nti waba obehwe nuku ah erade enye easy na Omanhene kire se okọ China na China hono no you dare not say we betu amena if you unsa ha eba wa ha kra dwuma mu di bediu no wachi wa obekum enti yembisa ye ho say adenti na China fo abegu Ghana na Ghana fo mpanifo ne bi omo ankasa hwe omo guide omo no omo say ye nsase Ghana ha no me odu wani echirem ewo western western region western north ewo western region all personally minim ekrobia se yaka Ghana ha no ma region a produce cocoa more western region but ekrobi wa ha economy mboni din omo produce cocoa palm those days maybe move to 60 bags 50 bags of cocoa 100 bags of cocoa sa ekro no enda me no kase almost abrofo bi akoho nti omo de machine ekosi wasase so no mo detect ya na gold wo ho na omo ama ebia 10,000 and 20,000 no mo to gold no nti sisi make say ekro no omo nye cocoa adwuma wo so bi o omo aton sase nyina e de to gold ukokro no so a kind of kwan wo femi kro wo to gold wo so e wo western region western north ene ye de te Ghana ha no yen sase nyina sei ene bimo enya yare a ensem fata because galamsey no mo ye no ese ensu wo kakra Ghana fonti ase na Ghana fo politicians no mo kwatena radio so na TV so na galamsey na what's one ankasa so no wo twon ho koye ti se bi Ghana fo na ye jimi mo fa ye jimi fo ena mo betena radio so na galamsey mo wi no akofa achi akoye galamsey na mo sense ase mo say ensu no ewo abra nchirima so wo ho ye mu aye nyi by next 20 years the way galamsey esi ekoso wo Ghana ha no be this then NDC for NPP expose aba say NPP fo mpanifo na ye galamsey na mo kasa nti mo nso mo anya no kasa mo nso mo anya no ka galamsey nwansem eye NDC fo na o mampani da John Dramani Mahama say Ghana fo nto abema na woto aba ma omo a omo bapa o mema no ma ye galamsey no DJ Bomendom otikono eko galamsey site ye ba beto aba na eko catch omo so omo to aba mo omo no omo to aba mo no omo bombe je omo no ma ye galamsey because of power. So me am painting. You don't care about the nation. You don't care about the country. And I'm more sense I say, more saying so. Politicians no kwa mo kwa de nyafa mo kwa nyamwa. Mo de se mo sika na mo tumi na mo painting mo de nyamwa. Temamfo no youth no. Obu ha no aka kan se me nto aba me NPP. Adan ya na do ba wa be galamsey nti nto aba ma NPP. Nti insase no mo ba sa ni na wo. Wo se yati. Into Omanhene ya wadu buache se sometimes emofra no omo etu kwan omo di Ghana from penifo atem no omo deserve se wodi wa atem and I support him omo deserve se wodi Ghana from penifo atem because adwom bone e wo Ghana from penifo tirim Ebrade galamsey was want to me ndi ase ndi ane yes ase na be say nsay na de besi bi ensi nti nsem Omanhene ya wadu buache de atudwane